आकाशवाणी इम्फाल मोइरांगथेम इबेहाइबिना पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ मिजोरामगी चम्फाई जिलादगी आसाम राइफल्सना मालिंगी कैथेलदा लुपा कोटी 19,13,13 लोमगी ओइगदबा मेटाफेटामाइन किलोग्राम 8 ग्राम चामरी रोम फारे भारत लानमिना लेखिद्रबा मेजर बोक कथिंगी मिंगदा पांगथोकपा बोक कथिंग मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट ngasi सेनापति जिला दा हौदोखरे नितिन नबीना भारतीय जनता पार्टी की अनोबा नेशनल प्रेसिडेंट ओइना ngasi लाउथोकलगनी अमसुंग इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ना केरला तमिलनाडु अमसुंग कर्नाटका की तोंगान तोंगान मफम कुनमाथोइदा थिबुंबगी थबक चथखरे आसाम राइफल्स ना मिजोरामगी चम्फाई जिलादगी मालिंगी कैथेलदा लुपा कोटी 19,13,13 लोम ओइगदबा मेटाफेटामाइन किलोग्राम 8 ग्राम चामरी लोम फारे हाइरी ऑपरेशन अदुदा पोलमसिंग अदु पुरंबा मियोय अमसु चम्फाई पुलिस डिपार्टमेंट फागतुना आइनगी ओइबा थबकसिंग पाइखतपा हौखरे मरक असिदा सिक्योरिटी फोर्स ना बिष्णुपुर जिला की फगौचाव इखाई बाजारदगी सापोन केप निपान दा हापतुना पुरकपा हेरोइन पाउडर ग्राम 34 फारे इम्फाल वेस्ट जिला की तेंदोंगनांगदगी मणिपुर पुलिस ना मियोय अमदगी हेरोइन नंबर 4 ग्राम 613 फारे अमरोमदा सिक्योरिटी फोर्स की अपुनबा कांगबो अमना सुचामपुर जिला की संगाईकोट पुलिस स्टेशन कोनबा दम्पी एरिया दा आइन कायना थारंबा पोपी कया यानथतखरे चौरांग एकर 19 पाकपा चिंगमाइदा थारंबा पोपी यानथतपगी ड्राइव अदु पोपी थाबदा चेनरीबा मियोयसिंगना सिजनरंबा संग अहुमसु थुगाइखरे पद्माश्री एवार्डी अमसुंग भारत लानमिगी सर्जन मेजर ओइना थौपुरंबा लेखिद्रबा बोक कथिंगी मिंगदा पांगथोकपा बोक कथिंग मेमोरियल टूर्नामेंट ngasi सेनापति एस्ट्रो टप फुटबॉल ग्राउंड हौखरे टूर्नामेंट असिगी मपुंग ओइबा नॉक आउट मैचिंग इराई नुमितगी था असिगी कुमापन फावबा नॉक आउट फॉर्मेट सानगनी ngasi हौदोकपगी थौरमदा आसाम राइफल्स की जीओसी 57 माउंटेन डिवीजन अथोइबे मिथुंगलेन ओइदुना सरुक याकी हौदोकपगी थौरमदा रोमई नागा डांस पांगथोकि अमसुंग जीओसीना बोक कथिंग मेमोरियल टूर्नामेंट की ट्रॉफी माइकुम हांगदोखी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फोर्समेंट टेक्नोलॉजी नेलेट की अकामपाट कैंपस ता नोमगी ओइबा जॉब फेयर अमा हौजिक पांगथोकली जॉब फेयर असिदा आईटी कंपनी सिंह मोटर डीलर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल अमसुंग होटल सिंह अमदी तोंगान तोंगान बा कंपनी सिंह सरुक यारी इंस्टीट्यूट असिना थोकपा जेरोल अमन हाई पांगथोकलिबा जॉब फेयर असिना राज्य सिगी नाहासिंगदा मकोय मकोयगा चानाबा थबकसिंग फंगनबदा अचौबा कानाबा पीरगनी मयाई काबा निशाना महिरोई खुनाइदा पीबा चैथेंग हाइबा अवेयरनेस प्रोग्राम अमा ngarang इम्फाल इस जिला की कोनुंग ममांगदा लेबा एम्पायर कोचिंग इंस्टीट्यूट पांगथोकरे Coalition Against Drugs and Alcohol kadana sinba thoram aduda mairoi singda nisa sijinabana hakchang amasung samaja soalaba singi matangda paudamki tabiriba pawasi akasbani imphal dagini नितिन नबीना भारतीय जनता पार्टी की अनौबा नेशनल प्रेसिडेंट ओइना ngasi लाउथोकलगनी दल असेगी नेशनल रिटर्न ऑफिसर डॉक्टर के लक्ष्मण हाई नितिन नबीन खक्तना नेशनल प्रेसिडेंट खननबा मिरेपसे पिसिलकी नितिन नबीन बु सगतना दल के थौपुबसिंगना पुन्ना नॉमिनेशन चे 63 पिसिलकी दल असेगी नेशनल प्रेसिडेंट ओइना थौपुरिबा जेपी नड्डा केंद्र की मंत्री सिंह अमित शाह राजनाथ सिंह नितिन गडकरी अमसुंग बीजेपी पार्लियामेंटरी बोर्ड की मीटिंगनसु नितिन नबीन बु नेशनल प्रेसिडेंट ओइबदा सगतकी सही निफो मांगा खक्तंगाइरिबा नितिन नबीना भारतीय जनता पार्टी की ख्वाइदगी सही नौरिबा प्रेसिडेंट ओइना ngasi लाउथोकलगनी न्यू दिल्ली दा लेबा बीजेपी हेडक्वार्टर दा श्री नितिन नबीन बु बीजेपी प्रेसिडेंट ओइना थौसिनबगी थोरमदा सरुक यानबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ngakchel मंत्री श्री राजनाथ सिंह रोड ट्रांसपोर्ट एंड नेशनल हाईवेज मंत्री नितिन गडकरी ngahaki mamangda thungkre प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की मखादा इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ना केरला तमिलनाडु अमसुंग कर्नाटका की तोंगान तोंगान मफम कुनमाथोइदा थिबुंबगी थबक चथखरे ईडी ना सर्च ऑपरेशन अदु सबरीमला टेम्पल ग मरी लेनना ngasi सनालुपा अमदी अतोप लनथुमदा अरान होई यावरे हाइबगी केस अमगा मरी लेनना चथखिबनी ट्रेभांकर देवस्वाम बोर्ड की ऑफिशियल सिंह अमदी अतोप मियोई खरना खुदपु चेंदुना लन थुंगा मरी लेनबा थबक थोरमसिंगदा अरान अहुई अमदी सेंजा थुमजा चथबगा मरी लेनना केरला क्राइम ब्रांच ना लखोटकिबा तोंगान तोंगानबा एफआईआर लखोटकिबगा लोइनना हिरम असिदा थिजिंदुना लाखिबनी थासिगी 13 न्यू दिल्ली की
Kartabya Pata Pangtokadoriba Ganatantra Divas Pedta Saruk Yanaba Kendagi Ngakshel Mantalena Akanaba Gas Lising Tara Hena Batan Taukre Akanaba Musing Asi Miyangi Senmilon Pagatanba Amadi Tabak Bibada Singtaningai Oiba Tabak Sing Pangtopa Innovator Start-up Self-help groups Sing Amasung Sarkana Paikatba Tabak Thoram Sing da Mai Pangna Pangtopa Musing ni A special guest Sing Asigi Marakta Handakta Pangtokiba World Athletic Para Championship Saruk Yar Bharat ki Sanaroi Sing Transgender Sing PM Smile Skingi Makada Nongna Kundali Tahan Kraba Sakni Basing Amasung National Farming Ningtina Pangtokpa Longi Singsu Yauri Mantraloi Asin Hai Period Asida Akanaba Musing Asi Saruk Yana Barton Toki Pandam Di Makoina Laibak Asida Paikat Iba Tabok Singbu Sakangba Amadi Jana Bagidari Hengat Hanba Asini Iran da Satarba Miang Ho Asibu Laxin Naba Hotnaba the House of Power the Mueli Sing Marie Subna Kumapan Secret Duga Mueli Sing Kuntaruk Hena Zela Tazinduna Tamle Haina Human Rights Activist News Agency in Hairi Iho Asida Lakidaba Musing Asi Iho the Saruk Yaba Kongjang Loi Singni Iran ki Foreign Minister Abbas Arab Cibu Switzerland ki Davos the Pangtok Iba World Economic Forum da Iho Asida Lakidaba Musing Asigi Matangda Wapam Tamnaba Barton Taukre Ngaksel Mantri Rajnath Singh Hari Dabolin International Airport asi civilian traffic oina mapung phana mathau toba horagani kha thangba gawada leriba miyam amasung langkoiba lakpa singi yenglaga kendra sarkarna khongthang asi laukhalakpani Pradhan Mantri Narendra Modi amasung United Arab Emirates ki Rashtrapati Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan na terrorism ki mawang matoksing amasung cross-border terrorism bu amatto oina yaningda pa phongdokre luchingba ni na malengi leibak singna terrorism ga mari lenana seltum thadok thajin tawba terrorist ki thawong singbu sagat pa leibak singda terrorist singbu yokhatuna thamdanaba wafam sing phongdoki tungda bharat ki foreign secretary Bikram Misri na pangmi singa unabada hai Two leaders also had the opportunity to exchange views in detail on regional developments in West Asia, and they expressed support for all efforts in promoting peace, security, stability and prosperity in the region. They unequivocally condemned cross-border terrorism and for the perpetrators, supporters and financiers of all acts of terrorism to be brought to justice. Amaramda Pradhan Mantri Narendra Modi amasung UAE gi Rashtrapati na New Delhi da wari sanaduna yanase kyamarangsu sahi tongnakre sahi tongnakhiba yanase sing adugi manungda ngaksel space energy supercomputing amasung food safety na singba yauri yanase sing sahi tongnakhiba adugi matangda phongdokladuna foreign secretary Bikram Misri na hai ngaksel gi lamda marup mapang oina thodang lominaba space ka mari lenaba masak matum sing sengkotpada saruk yaminaba amasung Gujarat ki Dohelera da pangthokadaba Sakwat Thaurangi Thabak Singda UAE na sel thadanaba wafam singchu yauri Shri Misri na hai Bharat ki SPCL amasung UAE gi Etno gas ki marakta leiba amasung yonbagi yanase amasu sahi tongnakhi lakadoriba kumjali singani kunthani toi phawbugi manungda leibak ani gi marakta lalon itiki thabak hanadagi saruk ani hengat hanbasu yanakhi Kendra gi Mantri Singh Bhupendra Yadav Nitin Gadkari Manohar Lal amasung Ji Kishan Reddy na ngarang New Delhi da unaduna mipam pangthokre Kendra gi Mantri Singh gi mipam adugi matangda social media da thagalapa warol amada Shri Bhupendra Yadav na hai mipam aduda e-waste ki matangda thengnariba khodong sadaba sing amasung sahar sing da e-waste ki matangda sin langbagi thabak thauram sing hanna yengsinki leibak asigi miyangi punsi mahing asi mahausa gi phibanga susinana chatminaba yaba mawong da senggatnaba Pradhan Mantri na lokoliba thabak thauram sing gi manung channa khana nenabagi mifam asi pangthokpani lifestyle for ibar hairiba thausilgi makhada wakhalon taret yumpham oiduna thabak sing paikhatli madugi manungda save energy save food save water no to single use plastic management waste amasung healthy lifestyle na singba yauri aroibada maruiba pau amo Mizoram gi Champhai jila dagi Assam Rifles na malengi kethel da lupa koti kunipan lakh tara tare longi oigadaba methamphetamine kilogram 8 gram jamrirom phare Bharat Lanmina Lekida Major Bok Kathingi Mingda Pangtokpa Bok Kathing Memorial Football Tournament ngasi Senapati Jila da hodokre Nitin Nabina Bharatiya Janata Party gi Anova National President oina ngasi laukthoklegani amasung Enforcement Directorate na Kerala Tamil Nadu amasung Karnataka gi tongan ba mapung punmathoida thibumbagi thabak chathakre pauloi jare